Тывайдырыхенжи экономика адалан забырай социалы бурнышлайхланать, шәне инвестор земкелеще, әш вырыне зему жулаще. Евырлық семзір булмасть, шабақта тывайзен команды пөлдір лайғышлене, тезе балыртыр Республика Бушлихи Олег Николаев. Культура журденже тывайзем ханазине хойзем буянлыгебе, пулдарулыгебе тәлендерме дырышыш. Шкулда варенегензем, ажазатне жүргензем, патырзине хааланы курав бабалаштар жеш. Вазем нумаях пылмасть калука дырыхенжи иртне конференции егучынны. Ростат пәлдерне дырых Чувашхене пәлдер 9,5 миллиард теңгелек инвестиция гывна. Тывай енреде куенебе шана даврзашлеще. Муниципалы округ хысныне укша герзень, социалы хотлых кердесебе жығыны идузинеде тацабама майбуршке. Шәне швырнезем учны зрбушне техника дуянма булат. Ялгужалсы дымынже дыржаганзем, иртне жол шервуны миллион теңгелек шәне тимыр ут туянны. Тывай дырыхенже сатрен терлі продукции дуза илеще. Теслахрен Илларионов хужалыхе херых миллион теңгелек проект пурнышлайт. Это агроперлежузем предприятиземде пар вырында думайще. Егибіне шерім білекмеші учень, тва чершітме загр миллион теңгелек пиле коммерциялы проект худагаймала. Шиденюзем бур шабахта пар вырындаларма спортеще давайзем. Палақтывай районе перен пиде лайық ішлеген район зенжен пірі, шитмелексенде балацақ вардымыр, күнда ішлемелі ензем самайық нумайға, унзыр бұшенде балағынде перен тепкелев, тадақта шене технологизене ұзы күрза, шене майлы хамыреже ергелезе, шак үзімзене тадақта пызықладасы. Вара беренде хысна рада ұқша нумайрақ болы, хыснара ұқша нумайрақ болзан, терлі паянғы үйдузенде ебір тадақта хавартарақ пұрнежа тивіштерзе кірсе бұма бұлдары бір. Кашни муниципалитетен социалы бурнышпа экономика адалановын комплекслы программе курумлы ишлеме майбаныне балыртырышка наштура. Ял хужалық продукцияне туза элегензене, пачалық плужывы зембе пурьенленде вештернеде, вазене малала шәне проектсен бужарма выйгыват парать. Хозенешне ужаганзен ежеде усех прать. Пайчак тада водан бизнесра выйгураганзен шалывне үстерме дырышмаладеры Республика Буштахи Олег Николаев тавазине. Малашнеде тугушта ишлеме зунза. Республика Гларум Валерий, Регина Кубайкина, Татьяна Молокова, Николай Скворцов.